إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل النار. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رهنتين فاجل يا ونامسو يا بنان تنان يا بنان تصالح تتون بيار ونام نتشهد ونام قط ونام صوري قط ونام يافا قط ونام تاريخ توبو اللي بدمين ونام نين قط ونام بود ميجي وينغا قط ونام بود ميجي توما وينغا لأني ونام هنكان رسوا يام كبين تنين سي قط ونام تتامر كان رسو إني ونام سنبح صبتا من الميام كبين تنين تلا ونسر سوغي قط ونام بود ميجي منوا تامدار سورني حقيقة تتون صبح يسير صبح ونام ينتا لا منتال هنكبينه تامدار سنة حقيقة محمد بيا ونام تنتوما بيا ونام يمسوه قد ونام تبقو صلاة الغنية زقرم لا صحاب سي لندونه تنان دي كبهون لمن عليه تون تان كيوم داري وانا لور بولي وام هي سيدا ونام غفا كان هي سمع نبي ام سنة إليها يلبي دي بدعة أيا منهم سوري منهم يبقى بوم كتو نام قول ميتا كتو نام قول ميتا منهم كتو نام قول ميتا بكما نبوتني تاب سلم هي الإسلام فوسهم كتو سيدا لا يلسون كتابا كتو باركن كتابا رفيم فوق الكيوم داري دند لوندا ونام يبو مي كتو تنادي بزين تابا هي تنا دار زابري الدسامر كيو رحمنين داري نبي إسحاق يوم تسيبه لبسيلانو كلا زمن الإسلام وكيوم بوتجمع هذا الآخرة رحم بيلا يوبي داري نبي أمير يوم تولا كوبناسه لبينا لا يوبي تلهم بام تابا مهر بوكا نالي من جسي ونهم وما سورة البقرة بوعوا تلهم دا كلمة يلسا يا أيرا مقابرة لبيني لا anase ayar ko la pini la nase wannan san gomna loira yella an gomna loira yella la budam san be point ti moyamba tafsir moyamba golse on welse ti dakar mata taba nan to bas ne wanda mai faman tatawa khairan fa huwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun agadam ti aya kan azula di alaiha wannan yolo sutotonin fa edikanta hataba den dunat fana le ba yesu yahe innan can ayaram ko wala pini la nusaba wannan sayele shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran yayi mo halalla yiki den de bangar ba yelam masa to wannan datan fe na kawuni wi ramadan ibn loira rahma na ha ngo motono e de shahru ramadan Ramadan Cuba alladhi ila tuninga unzila fihi alquran dade elame tinolo ida somon le tuning poa adia Ramadan Cuba tuninga unzila fihi alquran abon sika poa alqurana abon sika poa ana sika ya wala sika fi'la unzila wa ya mabni lil majhul ولا قطوس فاعل كي فعل بيمتي مبني للمعلوم تفاعل ونقم بيام سواء ظاهر أو مدمر دن لأما فعل سواء مبني للمجهول هنا فاعل أو نيا كلمة نيا كفاعل
imma ta mi hiya soba ta bale bon nin han tuma tom dai imma ta ya ban pamini nin han tuma tom na wal ma mi mem la wawur nyinga paradan poda yura wal ma mi da me la rabe min ne soba paradan poda yura den sabab ram ya wuso wata yak tum yure fel poe wala tinahoram taron wan wakat na wakat fajilli den ka mo sayid unzila fihi alquran kiuni ngibsa sika poe alqurana pa poe na yur kawai ya sababa ya boy ya nir fajil himmi bala tipa yamba yemna sika alqurana ya wenda yenta sika alqurana den dabsa mi bumbu palete atilete ya le potayura kwa da wannan me laka kiuni nga ramadan kiwa la kiuni ngibsa sika poe alqurana nam قال العلماء سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الصور والآية يجمع الصور والآية والحروف يلم تبدا القرآن القرآن أتيغن ينغا بلا تيغن صوت دمبا لا تيغن آية رمبا لا تيغن حرف رمبا سنمي يلم تبدا القرآن من القراءة karong yinga balab karam dalame na'am den yime la gafning fa ne ba fa yilhimi tiya yana islam ba fa yille cikin to ba zinga ce wannan sika ko nabi muhammad alaihi salatu wassalam ti islam wa yana fa yilbe yin point ti nabi am sunno ya ko yakra amana inde tay da woni tondo ya gafan yir gafran ba fa yille zihidam ya gafan yir gafran ba fa yille ne sa wa yiki gafram sun den tawar fagil alquran wa yi kalame yan bayan den asiga ramadan ki wa poe tayib ren musa so kurhun bebe ne to soka abdullah ibn mas'ud ay abdullah ibn abbas te wani yade shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ti ramadan ki wa la ki ne wannan masika poe alqurana da sanan gese wannan ne ba yelame inna anzalnahu fi lailatul qadr bon leme yele inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin tiya suratul dukhan ko wanda aya kan be la sawu ngomoto ne wa gan nazala fi sa'ir as-suhur ni kamanta sanje se kiza ta po me lebe sigame kiza ta po me lebe sigame la wannan fura ramadan bala wannan fura ramadan ya shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran bon la kizata ba han sige mosa bala kizata me poe quran sige mo kwa zenga ba ramadana bala han sige halu pisila ataba woni am de kisan be be ba ramadana kiwe yamba ya kadhalika wani am de be ne mo qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin ti qur'ana ya gafo san karamde to no nam ha wele sa anti tawabil terpera ay fa wa fajil mumde na illa fo karma ne ba nenge ne wakati nandi woko wakati woko hinga wa fajil woni gam to qur'ana pasigi ramadana poe jillie bo dena so kay ibn abbas gon kan wa ayela men unzila alquran jumlatan wahidatan min al-lawh al-mahfuz fi laylat al-qadr min shahr ramadan ila bayt al-izzah min as-sama'i ad-dunya ay fi sama'i ad-dunya ayela men ya sida alquran siga bumdi jumla ya boye jilli a fa jilli bumba en betalla poye a siga jilli ya mumdi yila wala ni zimbontal mahfuza wala ni wannan sun gwate wayan fatata wa zilimbe ba wata zugo ne har fasi da wa ibonde lawon mahfuzun be wannan menwa den lai ayibe ne mumdi kududa riyo lailatul qadr ya ramadan ki wa powa onwa ro sun bonde baitul izza zihram do powe simbe yene mbe duni saaro linda yingra sasa yo poyewa lawal mahfuz wa lawa jilli wa duni saaro to ro bonde baitul izza de por mo ta bebe ne isa ta jibril ya kada bil fon sigitin an por zugo to ne wani sa'alwa wala jibril me fatum de sama wannan bai ya tamani ya rera bi ya summa nazala bihi jibrilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama
نجوما في 23 سنة تياري بور موسى هو بيت العزة بوري ممنا لا جبريل وسيدنا بيلو فو نجوما يا بوي بير كوا مقسما يا هم بوي ري sigina ne wato runna sigina wato bewo sigina yawa bewo runna sigina yawa yita wa hakaza wakata nan de yom pisi la tabo wakata nan de yom pisi la tabo bala nabi ya tum salame tabe azin maka yom pila atabo wa majini man yom piga don ta faji ya yom pisi la tabo da mi la wato yom pisi la tabo kan hande kan fa nabi ya yom pi nasa tawde tentol mo nan pawawa ya yom pisi sobe la atabo da nabi ya alayhi salatu wassalam fu mehe den la alqur'ana siba yela yom pisi la tabo wakata rikia ali wakata kanga tia yeso ga mosa la eboye gomna hango moto ya sharu ramadana ya simuna la kai kisa ta ba poe ale ba sigame bili fo hato wato sa yella ya wato ni sababu ramba sanam tar sababu ramba sanam me patar sababu rambi wala hantar sababu ramna wa ton dunno ko nga poe wen sa kala do wor pore ayal ma sigame ne sababu ramba be hen signe sababu ramba be hen pasigi be hen sigi te bayine sababu rambi wala den tunda e woto ta Ibn Abbas to soto ne zin fa Ibn Abbas ne me je ya sida ala sigida me kis ta ban pa alqur'ana kis wala la waye mo zate wa ngum ramadan ki wan to yida ya ta jibril da yime wata ya karsa makaran nabiya ma alayhi salatu wassalam ramadan fajil tiblema da alqur'ana jilli in siga fajilli ablema da me yilim karongo ramadana poe illa ya woto ne dai woto ya mwen sanda huwa ne kwalera to hombe be ne mosa ba ta sami kabe te pata to ko ne to no masal ninga ya Abu Zarr to se Abu Zarr hadisi ila me nabi ya ma alayhi salatu wassalam ila me unzila suhuf Ibrahim alayhi salam في 3 ليال مضينا من رمضان تسا يا إبراهيم سبا يدي سنة إبراهيم تعالى كراسي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سنة إبراهيم تعالى كراسي دين كتا موسى تي نبيام كوفينم تا إبراهيم سبا هنا سيغنين يا رمضان كيو رحمة بلوغر پور يدي رمضان كيو رحمة بداري wala rahmata ban do pore ramadan point la sike sofa Ibrahim wala kwayara to me ne wa me ta ramadan pipidara na'am la han pari musa wa nabiyan kan tawre ne wa unzilat tawratu Musa alayhi salam fi 6 layalin madayna min ramadan la sana bi Musa tawrata Musa ya ramadan do rahma yobinga la da ramadan rahma yobdare لبسك توراة وأنزل الزبور داود في 18 مضت من رمضان دور زبورا يا رمضان رحم بيلا مين داري لا سكي ينده وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان ب6 بقين بعدها لا يلمس يا القرآن wannan sika yanko Muhammadu alaihi salatu wassalam Ramadan ki ugo rampisi da na dare Ramadan ki rampisi da na dare in kenan ko fenan ti yara ma yo sun ke tete Ramadan lowe sai rampisi da na ha unan Ramadan ke da rahma ayo batalowe don hadis kan lawoto titon tulo mane hadisa ya hanye lefe rabi'a wa 20 min shahr Ramadan wala yendan ta toko ne ton baba ni boye ne mikte ya sigille da hango moto an sigilli ila wal mahfuz wa lawa na wa baitul izza fi sama'i dunya la ramadan ki ura han pisi la anasa ya ona sigbilu mosa wa dunisa wa duni por zugo yom pisi la tabo den ya hoto la bango ba
la Qur'an sigo to ya boy asif ya boy hudan linnas aya vienam aya kanare on koneba yinde ba zilma lik boy la mena wa boy hudan linnas wa bayyinatin min al-huda la lam ya aya man be boy ya hanve narde yi kanar boy ya hanve narde dalil damba bangar bay lam ay dalalatin wadihatin من الحلال والحرام والحدود والأحكام تيا دليل دم سيا بين سي أو بين هذا حلال يد حرام لا بين هذا تورسي لا بين هذا بود دمبا القرآن هو واي أوتو يا كوا سيرت ما نوتو كوا بمان أوتو كوا بمان دي كذا يا حلال كذا يا حرام كوا سانا ما نوتو وهكذا القرآن واي بين هذا من أوتو والفرقان القرآن سيفهم بعده aya boy al fariq bayna al haqq wal batil aya welagda sida neziri soka donc c'est neziri hawati taba ya aya ro wato wa woni sida zinga ti henkelo yiziri ti be sabe to bosaya linninga sun da sida entume ati samta wa kisa ta al qur'an ayarwa ya fu ba hafren ballatu fu ba sawren bala ala fa kenan fugur bala ti yalla ya wato ne sorwa wa ne sun da be ziri zugo ti karam ayarta alle ba ko wala ta karam ayata saya ne tan da tsir kwa ta saya mu'mina alle ba dam kwa bal wanda mu yana mai yele fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima wanda mu yana ne ya habi muhammad sallallahu alaihi wasallam adiyem sabato yi mumin damba denam to gori fo muhammad tafi bu kawda bam san ki ta poe yelning poe bam yo ta bi ning poe nen fa bu kawda ti bu fo ko bu da ko lo wor pore net fa yil batare boy we wore asuri to am pa je mahin da na asura pa we we la biya sakar ba sakar menga dan biya me fa nan bu ne ta so ya ayar man ne biya bu ne wa haka ba kazalika nabi wannan am lebe in yelame تفين سيغن مؤمنة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا إلمي فين سيغن نرهن كي سن ويندي يا روا لفكي سن ويندي يا بغا تيوين نيتن توما ساوا غانا بودو بيفو لمن تبتوسك زين باوينا ميتن توما لندي أيو ولا تيلم تبوي تيتون ساوا كي تابا tibiye lamti ayar ye tuwoto fasira da balabe da la ayar ya sida la boy shaytan wa hay mo hada handa to yin sa waye tete yam gomda ya sillalla be man tilawa bunni na wa ne so musa ya shaytan ya taye ne so ba wannan din na hasida fa da yesa fa wara bai mo ha be biyan din na hasida fa da yesa ye de ya sida la boy la tonka wani fa mika tirbi ni membe ya fofa ya ce yan gwamda ya sidi Allah tonka fofa ne ya fofa ne ti tonka ya ti fa wana ti wannan ba tonka sari to don ko bi ya dona wannan ba tonka sari to aba mi ton tir kala fa yin tonka la ba welo sari ko ton la din di ba o to ya sillallawo tonka wa ba ba ti ton zamana wala fento santo to me sabata to ba he dawran pemne ba yis ayara ba gwa mai yalla ya oto sai dende fasire ne mu'mina la mu'min poka to ne tan to masa wato ngana budo bi mam ne bai tali yam nyakre zeng sa ba wannan ne tan to ma ngana yi den do ne wato wan ki so na da ki za wannan dan to ma amen ma me benan zan ne sida san ki wannan nake wannan dan to ni ne tam da bam me fa ki wannan me ayar to bunni ne bam sakran da sani ibn biyama hadisi so mo hada ban ki hede ki nabiyama yin saka nabiyama to boy yoro ko da ban min ai ton ba sunna ram da ba ya da o ki so wannan da to mo fa ai ba sunna so ba ba sunna ne da ai ba ki so wannan da to mo kuma ya sillaha wa rasulahu ya baya den de wakan kan ga wanne idan ta so me me no ho en san ne sida yelle ya wato ti aya kan to non to hoto atalla sababu ya nabiyamu an kosa Zainab bintu Jahsh da nabiyamu kosa nan kwa Zaid ibn al-Haritha
Zaid ibn al-Harisa da ya boy maula yi nabiya ma alayhi salatu wassalam yamba tin nabiya ba burkindi kenan dika wa biga bal yar ma Khadija yamba tarikan ko nabiya ma tin nabiya ba burkindi hoto don ta ba wani ba bila iko wa nabiya ne yadda bam data biga ba burkindi mo sa ai bam data bisa te tar bu mo bala na hande burkina tan lo me kenga handata ko nabiya ba hala burkindi te biya me da man na yi salanta a yake san da tan yake amba alhamdulillah yel kabe san le yak ma me yel kabe patan ya ta yak ma da nyeta ndiga ta loye ayo to biga ta yayi e bana to ne dan ba wannan tan to ne ta ba ne ba bi da so sam to bikin loye ya fa yaka yema da zege ayo on pale ya yamwa ale ma maula bala ba hala burkin de ta side a rorda yikin loye ta pale biya ne alaihi salatu wassalam wato ta ka da kalma tun biyan nan bobi bai faran kwa Zainab bint Jahsh hoto lamikan da Zainab ba bora kabe la tara kin da sun bebe ta ce mai yamri ruwan da Abdullah ibn Jahsh la Abdullah yana ci kasara de asara de ayai ton bude ji so ti yawan yi gara ya yi yam to ba burkin tale la lo maula la lo ba mambe ni biyan balkai apa bu ni biyan bude ne do don ta jon ya buzi so ba la ro mara je ta bud kwa te Zainab bonda Abdullah ya Zainab tawa yetla fasaha de te ayar sigi yin to da sababa ke da ayar sigi yadda ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim yamba te fayi sai mu'min da mu'min poka te wannan tan dum sa ga na yelbi falem ta tun so to ba wannan tan to maren ne fai ilma cile mu hata Abdullah Sakar ci gonka nga ba sa mi gam di Abdullah na sabab te ayar si gumgane faajille mu ate to wani yele woto wal ma be nabi ya mi yele woto fa nabi ya woto ya sidda bo yam moyma famila to ne ka pa za ta gon woto ne yo fo lima ngara ta je so ba fo lima ngara ta dai man gon ne وين سيأتي نبي أميلا سمعا وطاعة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ترى بلا تمؤمن تبسان مؤمن دمبا قير يمي تبسان بولبا دي وين يلي نبي أميلا يبتون ومير ساكن هذه غون أم بيا إلا لأن يوا القرآن وامي يا ولا دا سلزلي zawa wela zinin ye te wala sida bi ton ye tir bebe ton be paye tir bebe ne nore bebe ne sun la tuma la no wam wala e waye de wala ziri wata ton diga zare de wala ziri wata ton je zara zan fas fa gonda gwama sa gonda de bebe ton da kelre yamba yella tum da ya woto wal furqan ya wajen ta musa irfa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu dinni huwa mbiya yiri kiwe yibu wakati be lo nora shahida zinkanga musa yamin di shahida wata wakadinga ne sedo ne da sede wakadinga awata ne boy ne da zin yelle hadara ne da zin yelle dan ka bangar bayyana mai ai fa man kana muqiman fil hadari ninnin sun waye zida ayiri fa adrakahu shahru tikiwe yimni ka yiri lolo le bakati le ne fande somho be loya en baya be lo nora la masalan be beti mo emba ki tabzini musa ya ninninga kiwe yimi pambo to be wa ko ya woni musa da tin yi sotoka kiwe mi ko fo wa ko to yi ko bien da tiene ma permis tengala we can call bien that yene ya ba ye den wala wakar kan muha zamananda fa ilke len de ko bien that yi so talk bo wato wa fa alhala wana balem ni ngim shera kiwo da bayi da loy to ba shera kiwo yiri that yi so talk ringa ko fo sore to tan kawambi before kiwon ba fo yira fo ba tar soron kawo de don len dia kwese moyem kwese bebe ne
ويم كيسون ببيني تكبر وهي علي بن أبي طالب نعي تيه لم لا يجوز له الفطر فسيان يتصب كونورا لا يسوتاكي يلم تكيب ميكا فو سامي كيربيلو ميكا فو زينلوي لا يسوتاكي don moyem san me mana wana pugula la gom kan pugoy la amma sahaba sa wusofa aktharu sahaba wal fuqaha ذهبوا إلى أنه إذا أنت السفر في شهر رمضان جاز له يفطر صحابة وصوا لو فيهم يوم وصوا نعتابن يسوع علي بن أبي طالب كوي كانا يتسامي كمه تي شتوكا أسينغا شتوكا رمضان بوي دلوي بوسوك يري يهون شغلنا يشتوكا مسا شركوا على ميتا تنكو شركوا على ين تابندي شركوا على ميتا تنكو نعم دليل يا ابوي قالوا والدليل عليه ما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دين بدليل لمن لمن زي تبصر تري شتوك رمضان بوي أن كونورا بامرام يلم يا تدليل يا ابن عباس كوتشيبالي تو نان تنتم عليه الصلاة والسلام يي شتوكا نان تو باك ماكا ماك باك رايوم دي رمضان بوي بن بيام لو نورا يبدي نان كين ماك يمبا وينم رمضان ميكن بيام ماك بوي تلوي نورا ناي انتم تزينين بون الكديد مكان بين مكة والمدينة بمسافة تبلغ 85 كيلومترا أينام تي زينغا هي الكديد يا زينغا أبي مكة المدينة سوكا لا هزان مكة زمسا كيلوبيني لانو هزان مكة كيلوبيني لانو بون الكديد بيان تابيني hata kibar sana mai kome ti Allah sarfore la kawnora biyam kawnora ti neba na ran kawe neba na ran kaw ti be ti gom kanga tum kanga yi tum palo ya ne biyam tum ma pon tum yawgo bal ma ka yumo na digre yumo la makan paka yumo ni we digre yumo ni yinga na woni biyam pak maka unem ti ne biyam kalam ket yumo yibo unem dia tum ne yawlum tum kwa len sa mi gam dia yawlum tum de sa ta me ra yime gad ni so ba asa yo so ni pipi tum de unem dia yawlum tum na yin sa pipi tum na wala pipi tum ne ran pom pa sindi se ke na yu buro e kitam mo sa ti gom bang dar panga ti ne tra me le no ra pusuka ta sa yi ken de ma kan nan tuma la umra be ka no ran be sira po wa ti yel ka be ne sa ka me le man parat ma kan dat be ne me man pa mi be la na ma mi ya maka den sen ka on kwa sen ka o be na yet yebore oni le me wa man kana maridan dan ni sin ya bada ciwo po ko ya bada aw ala safarin wal ma fi shatok zugo fa iddatun min ayamin ukhra sorkome to kawe sod rahmataban man wana walwen dole fa'idda wa ya sadaqa sod rahmi so kawa ha wal yabsba min ayamin ukhra rahmata puwe ai sen fara ramadan puwa raham da fana wal yabsi wasan kawa sa rahmanu to wal rahmanu wal yabsi ya yol so sarwa yol yin kitame ti patile ti foto rahmanu fa jille yesa ro yoro toto ninga patile do to ra manu fa yi tala la yemri yemle lwede ne wode ta wapi do amanu wa fa sa ya wa ma mbala sai ko la wa kam kan wa ma asa wa sa ya wa ma mbala hala bala to ko wa ma asa windo wace da pinda ko yurkai sare yor sare fajin kwa sare yor sare fajin ne wala to mande wa lwendo ne
طيب فعدة من أيام أخرى لمن بيبيا مسألة أنت تقولني يا ابن مانينغا هم كسرت بتوين كومو bangar bale men tara ko isbene ya ba ya ba moy lapten ko sortu kawle dende saya moyem sanabne nge kullu ma yutlaqu alayhi ismul marad yubihu lahu alfitr ti bumbo bum fajil hu tem potia tanga bumbo bum fa sampa misala tabtan ya tazali amada ayu ten kawme pabe ma sifa ya wodo san tan ya tazali amada fa sa ayo no ko tre an kawo mi wala je moyem sandaba yelo to wala ibn sirin ya tabi'i bam yelo to zeng san babamba yelo to bala mora yemri na me mora yula tarif ibn tamam al-ataridi ayela me mam kiya muhammad ibn sirin ne muhammad ibn sirin me ya bankin soba ya tabi'i ya sahab sakaran biga ayelam tin yake ya ne ramadan poe wa huwa ta muhammad ibn sirin ya'kulu tarite ramadan into tarite faqal in saqala yaliha innahu wuji'at usbu'i hadhihi aliya mam nubi loto fani nubi loto asabato nugu zabare tarma tan bonti nugu zabaro ya nugu zabare tarma dam dita unem ji anem de nugu zabare ba kwa nem de nugu zabare ya ba wakati nga sita ba zingi kwa wala abiyo sa ta balkai wakati nga nugu zabare ta ba zingi hatu ti trendi kin le damba sawe dum umma wana pusu 7 fili ati boto ko jiligide boto ti yunwa ya woko ti ta ko ti vonne le dam ti kalam ne iso mosa uniyam ti adara atun ka odora ndik ti ta la sota wa marwana wa lendole da ma imam hasan da imam ibrahim an-nakhai ya figu mayma yelame huwa al-marad alladhi yuzu ma'ahu as-salatu qa'ida abami wani brende ya la ishi har ko yana rafanga bamme yelame ti abaninga sek fozin tengan pos bam kenga ne yelodo banin sek fozin tengan pose patan ya hingin pose ti abakan lautan kaunora ya imam hasan al-basri da imam ibrahim an-nakhai bam wani ko kanga don te banin fajin hantan zin tengan pose la hantan kaunor to anje dan tan ya hingin pose fa abam ningela la rata jesu koy bal yani yede na rafanga patar dalil dabe وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة لا بانغر بوسو كينغا موسانتو يلي تيا بانينغا تي رابيم بيبي تسوبا سانلوي بانغا نان باسم سانلوي بانغا نان باسم بانغا بيني تي مين دي سانلوي لوي نورا باتي ان باسم باسم ني يم باتي مان سugune desa wakat kanga yeten kawme wote amboy moyem sanme ko bala bam na wuso kwa bam na wuso donc kitame bam kelle kan tawre yele ti baga santo namaneda ata tara baga nam saneda ta ten kawme ala baga sa ni kam ti zemza fafa ay yel kabebe ne ta aloye wala bani be me zemse zabram ne la pazarma pajira fonolo yele sakram te loy wa hakada ba san namas fami wuso to famido san loy nayi tumde wen ko sore ti manona loy hande men jade ya masala ta tokori yella ya so na le be so toka zingi bangarbe yele me la amma so toka mosa fal fitru fihi mubahun was sawmu aidan jaizun inda ammat ahli al-ilm bangaro wulgane ti no kaura fo kauno so toka pongo ya bumu ko so law laysa bi ya hasi yel kabe sakram fo sanda ta hotane sanda ta kauda den kitame ti be ne fo alhala san jeta alhala fo san le panamar fo to ratan le sorbebe
Posan lebe datang kau sorbebe. La mikam de moyem sanwa ne wala ibn Abbas la Abu Huraira la Urwa ibn Zubair bam ya sahabsi la Ali ibn Hussein hoto then Ali ibn Hussein yenda sena Ali biga hoto sena Ali yanga bam na ta baye musa la tajuzu as-sawm fi as-safar wa man sama fa alayhi al-qada tibasirati pasirati bolo nore sotok point la san lui sotok point bi bang sa to sawa no ra lo ko na yaw ra ning fo lo ya na yaw ra ning fo lo ya ibn Abbas Abu Huraira Urwa bin Zubair Ali ibn Hussein moyen bamba la yele ti sotok point pasirati fo lo nore ayo fo san lo ya me sawa le bang wati no lo ko for le fondo da ni galibs unen de ban nem de boye no le so talk for ya batil ya amba so sanan abdalil ya boy abdalila واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتيك نبي ان كوي هيله ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر تي payi manare ner saman sotoka ner be nore sotok point pa yi manar point la ner son be nor sotok point yamba ila la go hadis ga dalla sabab hadis ga mo ha atalla sabab tebel mo hati sababa yedam te nabi ya alayhi salatu wassalam da be sotok point o wayan su fara zihaman nebun gumi sanwer sunti sanwer gum nebsun gum wara rajulan qad dhullila alayhi lam yakam bi neban guma ne ran beten so kwa to marwana to ludone futu na yila yi masam bo masam lulugo zugo ne be am so ya ma hada ya bayna wato qalu hada sa'imun hada no latin beka ya dole tambaye ka ran ne ba so to aba illa ya ta wato ya ba ya dole tambaye ka la ne ba so to ale mo ma mun dudo mo tin da to songa kwa ya wi ngala mu kwa ti ba so to ko ne biya mi laysa min albirri as-sawmu fi safar arpa han yi man gar point la ne be so to ko le be be no lo nori pa man gari yalla sa ya ta daraja ni ga bi ko yella ya king to ni ne da timni nimbi da ya na ta ba na songa ni be me ma pamana re ne sababa la oto la yimba to yi sababo tiam tige ne da sin yi so to ak be ala be no ro la ni ne ngam pa na mata bo wada li da mata ban na wati la tawti ton ba ken da li da mata ban na wata hadis ga yelam tibe hadis ga faida be ليس من البر الصوم في السفر ده بيام غاملا مي نيلسي لمن هم لغه الحميريه لغه الحميريه da rim ne silma ya toya to ti lugal himyariya wa bam le bada alif lama bam le bada mi sa bam la rim ne poye lam alif lam sun be isim poye bam le bada lama talib mi ya san karba la nahwan to mi yawa lama le bada mi wala al birra bam yata imbir do yede as-safar bam yata im safar reke tame alfa yebe azigi la mime le bada malama le bada mi tinabi am wa na ngom hadis kan wa bangar ban to se agoma ne lugatul himyariya yete boy laysa minim birrim siyamun fim safar laysa minim birrim siyamun fim safar karbi sala to ni yete be ne wa barbata je laysa minim birrin im siyamun fim safar wala donc il bade lugha al-himyariya laysa min al-birra laysa min birrin as-sawm atbet imsiyam bala hadith wa riwayato tiyat siyam laysa min al-birri as-siyam fi safar laysa min birrin siyam fi safar wala ti payi man rapoe laysa be so tok pour la le nore apa manare ya na to da daraje ning mosa se ki ora la ti yimi
ที่พบอกส่งเลยดาวยังปะเขาเลยวันนั้นยังปลาเทียมน้ำสิ่งเอวเลยยังปะเดี๋ยวนี้เราต้องปลาทั้งวันนี้ดีที่สักครั้งที่เนี่ยดีสุดทอกดาวเลยโน่เลยยาบูสัยเดลขดรีฮะดีษอบูสัยเดลขดรีนั่นเองكنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم أبو سعيد نمي أتون دايمين يتشتاك نبياما رمضان بوي لبيتون بوي نفسن لوي نوري للي بيتون بوي يسا نفسن كوي لأنني سنلايا وابا تالغدي سابغدي سنلايا وي سنلايا مي بسابغدي سنكوا وي فان بسابها تابي نتما بغوام دتوكو أيو دنو من غمي تي ساكرامي تي فلوي ساكرامي تي أفكاوي تو سانداتا ولا ساكرام تو لوي ساكرامي تو كاوي بو لا يبو سونو ما يير موها الميم آية نيسيا مسألة آية ما سانتا بفتن لو بربر با يا بوسو نومي يدي يلم دي ساكرام ولا فتن لو يمي تمام كاوي تتون سنتابا سيلغا يمري تمام يان صوب يرسوم يدي يان كاو بيبيا هندا يو eto yi ne tuntu ta mi o to yi wakati yanwa ina sai ta bayar poro to bai ma me ma na ni te ai ba me fa ma na ni to yi wato ya mi ti yi kuma ya an so bi so na yi da to ya yele ne ko tamam na belam te ya yele ne fo den na je sa mo yamba kwa ma ya anan tarbo belam ta kwai sa ta ban be fi kuma yamba ne pipi زمان يلمي تي كاوا يرسم نيد كاوا أفضل من الصوم يندان ترجي يلم يل نلويرا عبد الله بن عمر بيبي سعيد بن مسيب بيبي إمام الشعبي بيقوم كانزو نزين بابامبا تي كاوا يرسم نيد زمان تعمل يلمي أن الأفضل أن الصوم أفضل تلويس يرسم نيد يمي يا معاذ بن جبل أنس بن مالك إبراهيم النخعي سعيد بن جبير يا موين بربدا بما يلم دي نانكوا يرسم ييدي donc koya na ta ba saba moha na brenga tawr bene koya ta ba saba yele me afdalul amrayn aysaruhuma alayhi ti yele yiba su ya soman to yida ya haya yolo nefo ya yolo haya yolo la fo san je samti no le la yolo ne fo to loy fo san je amti kawba na yolo ne fo to kaw len mo hal fo ama yilma fo yi so ta ka fo mi mam hal loy pada mar mami ti fo loy yilma fo paano fo mi ndai mam sam loy fa ka so mai ne mami ba te ona mi yolo sam to bas fo pa ma yilma den dare nam ti fo wanje fo alhala wa mbe zininga ti fo tume zemen ne fo alhala yela soma yela yilma be wala payr ba man yento ba mon la fo pam yilma yida wala boyinga yida yilya bay ya mem ayara fo mbal won yele yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wannan data yam ni yamba yola a wannan data zini nga mi dwe yida wannan data yam ni yola da wen parat yamba ni kankai den sami ga moran do yam ji kankai dan dio baso la ni ne mete won le me ni ne mete won singa me to ya kankai ne ni ne mete won singa me ya kankai ne sor ko mata kaw ni me dalil na watam ba ni mete le me ti ya kankai sor ko mata kaw kwa sama su me ba me yel kabe la yil ma han ton so me yida ya sawa ya kankai be ko yel fa mi yil ma la ka sama surun ba se yel som ne be zingi la yilum ni ton kwa na fo ba mi bala wen data ne ton ne yol yola yel gab yele awoto ya wati hada ma ande mi trowa ba mi na ka wasi Ethiopia ti mo yet silsang pa bar zama so ti
gambe yik be tan da wuso la nawo we la ta mo hasile kwa ya tum na ton da king maka ken am yik tun ja ta fa yelam te bam nan le mam yong la tan ba ham am je bam le ta ba sakar ba mam ma ni ti ton le nora Ethiopia nawo si wo do ka mik lera yi ba yemre lera ta me ta ba den son salon ko ya abrilu tul bazanga wakati tanwa amwanta kale wanjete ti bamba kawre ton le ne bamba kawre mati ati ton ne ombe 17h kana biya me 16h don le ta me so ka fa yina na yede don bang ti yuri do la be kumul yusra yam san ba yusra ne wumnya wen war yo do ni nga ba san ba sa fa are da hore yen wumo bal kwa fo ta ye fo na ga ba ma lo na ka omda fa sa ga de den fo yo le bu le ba fo cheng cheng ni nga bu do fo mbe cheng ni nga bu mo sambi ne bo ti bam yo na ba kawe ti de bo ya ti bi mun to do ti bo kaw ti wum fo bal fo mbase yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ayele auto den bon tar panga ya fo jetta be ya yolo ne fo tume la razang ni ni hinda ya ko on ka wa razang ni ni ka wa razang ni ni hinda ya wa ti al-amru fihi sa'a al-amru fihi sa'a yela ya yalanga tay masala kete ya masala ta tokone ومن أصبح مقيما صائما ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم. لأن يا وطن زينغو ما يوتلوه لأن إنسان في غبيه يا هندو نوري يا هندا تجي شوتوكا تي بعند سنة لم تا على كوي تي بعند سنة تكاو لأن يسوع من تربانغا ني دليل واتي دليل كان يا بوي دليل كان نيتن يكي لوي نوري yi sotoka titu winga aten ka ombi sanbe lam de la sanbe la gondar panga aten ka om fo mana ni andoi fo yimi la ha wa ya basa don sor ko on to ka ba ko no ba nto da la sarata be sor ko on to ka yin dalil mo sa ya Jafar ibn Muhammad nto se ndiyan ya baba ne aba wa mere ya Jabir bin Abdullah ne to wannan tan tuba alayhi salatu wassalam huwa yi inde bar Makka Ramadan fi am al-fath ay ba me lebe lam ta am al-fath dinin woni gam da kibara ya yibu da bamba woni gam ti boy yile yim madinin ken mak parare la tati den ton to hadinin porwa yeton yi darato tiyom ya darato da fa yile am al-fath ya mak pa ka yumde den ba ma me yelam tin nabi alayhi salatu wassalam re nora foto hatta balaga qura al-ghamim halin to ta zinin bon di qura al-ghamim la zinin ton lo pora yelam to boy zinga yura boy hadisa to lo pora ton put zinga yura ya boy al-kadid ya kadid la ya sabe ya qura al-ghamim wala den ya zin shi kwa den anta boy Quran gamima Quran gamime ani magzel za kilo pisobe la saya tono yer kadi da porwa ani magzel ya kilo pisi ni lano deni wini gam jara e boy ram to kwa ren nabiya mu anta Quran gamimo to wa tire de makke kilo pisobe salbe lam da pisobe la nase al muhim pa kilometre azam paktone ya yenning mo san na yi zinga po ko han pakton den mi kam ne bam le nora tun nabi ama alayhi salatu wassalam faqila ya rasulullah inna an-nas ghar shaqqa alayhim as-siyam la qayri nabi ama ar yawon le ba kan kai ne bade no le yawon gum da ne ba moso de ni bi ami ambo ya wato fa bi ami da ambo ya ma mi ne fada abi qadahin min ma'in tinabi ami te boy ne ko tera kada ya boy wala ton tarnyur ko rama imma wamde walma ko tora goble ya makoro baba donc den bum sun to koma to wane wayne ko me wamde
تفسير وانه النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر لا صرفوري من لا صرفوري يتكن عمقه فشرب والناس ينظرون النبي يميتين بيان جت رواية وعي لمن تنيومي شرب واقفا أنياس ينغرينيو ni mo lebu ni de ti ya yingri yel kabe sakram ko ya yingri yel kabe salme on ti ne biam ya yingri yu ta da sabab ya na yile ne ba fa yil nya fa ya yingri tum de ne o so nya tam kwa ni biam yu on kawe fa aftara ba'd an-nas ti ne salme ke po ne biam kaw wa sama ba'dhum ti salme ke tab no lero فبلغه أن الناس صاموا كبر لي بنت النبي ما أن يبصر وان كلم فادين لويرا فقال النبي يا إيليا أولئك القصات بملكيه با بملكيه با ينبيا جوا تور صابون كاو تي يم بكاو ده يم يكيه ده وا ينبيا يلا يكيه با لنده dalil yawa dalilin wani gidi tinir san le no ra yi so toka to to mi ti winga me aten kawo me la ra halaka yoro kwa ti wen ko sore ta san le bon wayiri be so ra hamni si sa han kawa on le lebse illa wato yam san je se so won yawa ne biya me ulaika humul usata won yawa masa ya nibi yan mu anda tan ce makan ta hudaybiya ta be tarake ti makran be lam tarawai da Usman yin sanye san makan ko to wasekab na tuma Amr ibn Suhail wala Suhail ibn Amr tawa zinni nabi am ta gulo sebre ya wumta ab sebre nabi am na le ban kula nabi am yela sa absa to mai ta ba abiya kab ihram dan ma la podo rumsa la pongo bizutu to le mo kuli Tizabza basako. Sabza basake. Sura samam. Kera samnam tara chemde tentu yodo to pa man yedni bamwa. Tiniyam ye de tono. Tiniyam je zaka sob ninge. Anto sa. Man sa wani paka. Bal mana gubriti paka la bebe. Tiniyam je da mam toksa ne bala kisan. Am sagla ne batab kise. Da paka soka la yam manam bi. Yesi sa war hanoma. La yam ne ga manam bi. Da imam fa fet an mane yam la tor so won pa mane le ni mane yimane gese an nan to ko panam po yamba yam yimane gese an nan tinu yam si diwa ko na run wa pon wazu bol pon ta pon wazu yawa po ke an nan panam po na biya mo yam la samate tieben ke timbe waya ala biya mi la je man kan wala panam le ken la che kan fa wa gai fole an papo ne biya me fole ki samda ati ne bana ndin ring ta musa ne tumna ren tungo tumu wa tambe ntia sagalle la taw sabara ta sagalle ba to tume biya yi pipin to yi pipin man ya la ya ko itman ba samba man ya la ni ba man ya aba da ba ya taw sabon pa man ne ka saka do to din masalan ke tambe ta to ko ne yalla ya so talk bon ko sore tipten ka omo azarma la le bon wa ndatan gwa mazugo ti moyem sana bele masiratu yawmin ti ara yan kena huntun ken da yan da pinda man da zo wala yon biya gwanga ken da yan ga fa san huntun ken da yan tun to lu iteka bonam de so talk to ti koyan wa botone ti zama san ba wari imam Shafi'i ni me poro dam yele me masiratu yawmaini ti an tan ta rahma yi kena aba ti zama san me le mele masiratu salatata ayyam yan tan ta rahma ta ken wala imam Thawri Sufyan Thawri bamne moy mata bi lam ti rahma ta kena la gwamnan tarfan bala ya illeben lebe orfowa orfa ya bai ne ba hammi ni membo gumni se so to fa jin di to ya bala ne zining be me ne san chen bi pa yi so to ke zining be me ya ti ne san chen
to shoka yelle yamata ya yi bayahi aye lazinin biyan bata abin azali su toka zali su toka yamba yelle wani ne rayi ka cin yako iko bi liroto fata ya da bi su toka zara muwa la yi kan jin sabtenga mama mi wala be kyanwa sabtenga kilo pisi ne wa ko to ba no fata ya lamta yi su toka sida aye keme den wala sun tempo ti so toka bu da fa don ti tenku pu so fa ayo den fata ka onora kenge la sode wo lendole jemta namar fa me jemta pa namar fo asan pa namar fo to fa mane asan namar fo to base yene la afdala la haya so fa yil basama bala sarwa ko sore yuridu allah bikum al yusra wala yuridu bikum al usra to na be tin wenda tan yamba ya yolyole ya de la hin yolo so to ka ponwa ti kawa wala yuridu bikum al usra aparab ni yamba ya kankan bala ayaran wa me woni de wen se zekelam dina point nyanka zekanka dina point ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj wen banin yamzugo dina point ya we ko ayo ya we ko fa jindi wen am watale yibsinga bum wata ya we ko fa da wen wala yibsinga dina badar ziba ya ya kankan aye sawa batte ka to wen bi ma no to o batte ya so ba bi ma ne on de da zingi ya wato ne zini me tum to ko ya tan bas yan bayan ren wen palaton ne kankan sabaton wa ke ngir fa ayo wen palaton ne we wore dina poye nam yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda la ma hamil litukmilu ya lamu kai likai tukmilu al-idda da dai lanzu mai wannan mana yana ta yoliyol woto sarwa lolore yana wannan mana ran ta yoliyol woto bonyinga la yile am ton pitsi wakata sore yam ton pit sora aya sa yiso toka to base fawa wa to sonlama loyi mpidis fonda loyi la madona ponwa ti yella pidi ya yam na yile am paton pidis la wen sangana woto naam wala tukmilu idda la sam pidisi naam la sam pidisi nulwela ya rahma sura sam pidia imana wana la tawtil fa ken bene hadisin be ibn umar han tokse nabi alayhi salatu wassalam yelame ash-shahru 29 fala tasumu hatta tarawu al-hilal wala tuftiru hatta tarawu fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 nabi yelame ta kiyu ya ram pisilawai riwaya wato wata yi pisilawai na pisa don kiyu ya pisilawai da Allah ya tanyamfanya kiwe da raleban kawuya tiyan bayaye la sawa digiyam nenge digib sawa digiyam nenge ganga boko biya sawato wa ndudi yam nenge tiyan baya kiwe bi pidisi rampi sawa zemti asingwa zemti abaswa zemti asingla la sabana rampi la waidare yam patare kibari bi pidisi pisanle bi pisawa ya honbe lebe ya baswa mosa la ramadan ran pisi la wedare yamba tar kibare sa ta buru ti abim ti patoro zamana ba yemre yetoto be le be o yeloi de ran pisi ti wa ra sampa ko papier kra ko de ran pisi la ni wa sampa man yam yelle bara yenga paswa wata man yelle wala yella ya woto donc ta tokane da ma soro la woto nam la ma len seraye la fa yilimiti yende ya bum sanji da hadis be kan wamda yelle yen fami mti lo yen sira ay dali ya sikara ne mi da luna ne ma da sikala ay ma me be no do fo be ko yor fo sa sikki za da bondo yi fa ki sana biyama alaihi salatu wassalam fa sira de sa sikka rare ti kibar fa wallai duniya kiwaye abi lo wondi da mi lo ga loye wala la mi kam ba ne mi nda wanda do dunna ka be won re yi tan ka ora tata wal ma jem sa bay won alkami da wal ma hunna daro to won nana ni ne ayi yel kabe la ma sa mi kam ti ya ramadan ni le poloye sikrare ki sa nabiya ma alaihi salatu wassalam wali tukabbiru allah
la bunin jamle zisa wennam ay soy so wende yela takbini yam sanama ne kiwa yibo kata wala tukabbirullaha ala ma hadakum la yam le ba zisa wende wa wende kidi wen biadama an kan ra yam yinga e za ambe ko puso ne man boto an kan ra yam yinga ni islam ngosoro la le mun ni no era yor siti to le pizza puso wenda barak ne takbirata mana bala fo won pa me islam pa fo pangwe pa fo nam pa fo bangre pa fo digidi ayo yang wen siang so nyame la pa mana ni so kan zugo ba to za ra do fo mi to za ra do ba mi to za ra do ko yama yena den wen wa ni fo so ro zugo nyolo ko fo la fi la ko fo limango la ko fo rabo la nyabiero to to le no ran to baza be po wen baraka tia wannan huko fo ne mala wato wala takabbirullaha ala ma hadakum na'am wala allakum tashkurun tinai sabatin yamba e po wannan baraka da mun gam di takbirata wannan baraka po yamba ya ibn abbas yana me hiya takbiratu lailatul fitr tinda la akbar ramni to na mane no kawra yunwa ay no lokra yunwa bala no lokra ke de bewa yunwa bonum tin no lokra yunwa wala bal ciwa yi dun da zabro to magriba ta ta ciwa yiwa don le ba takbiran pokode Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd ya wato ne hate Abu Hurairah rabba ibn Umar dan ba lakin da ne ba so sai ya al-islam cengo na kenna ne ba so zin da asa zin man takbira te cin ne ba kwa ne ba zin so te ba mo piore ne takbira lan cin ba te ba me mane la ba sai ki zabani wala ka ya to na piyo zin san man takbire on por balla be ga ngala hando ya han pawde ya bare zin san da yi kan papo kon papo when dem je fora tan cin ne ba takbire o so zin banguzo na ba mazulese den ton yamina mana misawa mana zaksawa ne parbe kamba fattakullaha mastata'tum den fasu wala ba panto teka la redo na ce rasa man takbiri wa sandina yurbe to bala pa faham bala faham ha ba faham ne ba dina yuru na sambele ina man sai so طيب ولعلكم تشكرون den de فوضى مساعد فمي وقت سانكي تمي باقي 5 أو انتهى تمام دين لي وقت سامي دين لا رمضان وما بصي ولا بصي انتو يدفع اللي هو تو هو تو من يا بيرد أهل لكم ليلة الصيام حقيقة بيرد سو لا فانا تون تعلم sindatan banga uhilla lakum laylata siyami abi huwa pinda ayo poito na msasa ke na chebe ne bale ambasal han der faji lim be pongwa to yir faji le pa wa yiri ta bram ko to na tana ta Allah ya bar suno bram ba na po yir son na ko do wala chene faji la zakala be wala le tare yo po la be wala sig ba ham ya bar zamana wala zeg balon ba do wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته